So finally igenge yaseWoolies yonke itophelela le eBhongweni. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Today sivuka netindzaba letithi Thabo Bester utransferelwe eBhongweni prison. Kuthi sokwenteni asathi. Kuthi yini lele sebente bagcina badecide ukumthatha bamisa le asathi because sakuthi ama-question lamaningi before ukuthi Thabo yena usele njani lena eGosimampuru prison abe naye azi igebengu lesiyingoti. So uthethe uThabo wayiswa le after avalelwe isikhathi lesidze ngala eGosimampuru. And siyathi ukuthi umuntu uyiswa le uma nangabe khona la kwendile or ayobuyiswa esimilweni sakhe. Guys, nimbonile uKurt Matlala ukuthi bekanjani ecourt. Yes, bekalavi davi but bewumbona ukuthi la biya khona akusiko ebumnandini, akusiko nje la ukuthi uyadidlalela. Thabo Bester naye uya komithana nelibhayibheli lakhe. So kuthi yini egcine sebenta abadecide ukumthatha bamisa le, maybe sebayabona ukuthi utobaleka. So Mr Juice ngoba siyathi ukuthi Thabo yena wavela ngejuice yaseWoolies and then Kurt yena waletha sikhwama. So baletha into lethi so yoba yini eBhongweni uma se laba labayi-2 bonke bale. Siyathi ukuthi ababona uya kuma-single cell nyalo la tohlala khona yedwane afunze iBhayibheli ahamba obona lilanga for 1 hour. Shosho ukuthi 23 hours uvalelwe, 1 hour for i-sunlight like kuthi ubone nedi kukhanya kwelanga nakhona awuphumi lapha ephasejini. Just nje kwe-court yard lokuncane lotoyiswa khona ukuthi uyobona lelo langa. So asathi ukuthi Thabo utobe yena udlala lesikhathi lesingakanani because kuvakele ukuthi Thabo Bester ufuna kubuyisela eGosimampuru prison. Asathi ukuthi unayo yini power yokurequesta ukuthi yena ufuna kubuyiselwe emuva. So guys, kuningi guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. And siyadibuta ukuthi why Thabo bathathe isikhathi lesingaka ukuthi bamisele. Sikhuluma ngemuntu loyi-flight risk, sikhuluma ngemuntu lo wabaleka weqa wabaleka wohlala umnyaka ngaphandle, sikhuluma ngemuntu lonema-plan lengeke nawe uze ube nawo, sikhuluma ngemuntu lo wabulala, lo wa-rape, lo wayenza into leti sabisako but still bebasolo batosa tinyawo ukuthi bamise lapha la khona manje. So hey guys, kuningi sitobona ngokuhamba komalanga ukuthi kwenzakalani. And another thing sitombona ukuthi after sekayiswe lapha utovumbuka solo analeya energy yakhe leya yokufuna ukuthi yena alethelwe kuhle court, leya nasty attitude yakhe yokuthi yena vele kugcina yena sitobona ngaye ukuthi Thabo usatobuya nayo na since sekavalelwe lapha. Guys, kushubile. Guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe.